Priča o Euleksu traje već gotovo 10 meseci i to je jedna duga, komplikovana politička partija koja se vodi u trouglu Srbija, srpska vlada, Ujedinjene nacije, odnosno Sjedinjene Američke Države i Rusija. U suštini, ono što je najspornije u vezi sa misijom Euleksa, i to je govorila i ona prošla i ova sadašnja srpska vlada, jeste to što je to misija koja proističe, odnosno čija misija proističe iz plana Martija Ahtisarija, koji je odbačen, odnosno nikad nije usvojen u Savjetu bezbednosti i srpska strana ga je, srpska vlast ga je, a rekao bih i srpski narod ga je odbacio. Dakle, najveći problem sa Euleksom je to što on zaista sledi kao korak i mera planiran i predviđen u planu Martija Ahtisarija, koji pak predviđa nezavisnost za Kosovo, iako ne pominje tu samu reč nezavisnost. To je ono što je najspornije. Zatim, druga važna stvar koja se možda manje ističe u javnosti, to je da sa pričom o Euleksu, priča o međunarodnom prisustvu na Kosovu i Metohiji faktički se izvlači iz nadležnosti Ujedinjenih nacija, mada će formalno to i dalje biti pokriveno nekim da li predsjedničkim saopštenjem, mislim da neće biti nove rezolucije, i prenosi u nadležnost Evropske unije, odnosno ove koalicije voljnih u koju se sada uvlači i Sjedinjene Američke Države. Problem u tome što, tu su dva problema. Jedno je što tu nema Rusije, naravno nema ni Kine, i tu nema prava veta. Znači, nema mogućnosti da Rusija stavi više veto. Kada mi jednom pristanemo na Euleks, u ovom ili onom pakovanju, onda i ono malo zaštite, ono malo garancija koje smo ipak imali dok je to bilo nadležnost Ujedinjenih nacija, se gubi. I onda zavisimo, tako da kažemo, od milosti te briselske birokratije, koja, nažalost, nam nije previše sklona, pogotovo kad Kosovo reč, u drugim temama ćemo još razgovarati. Dakle, prosto, Euleks, za razliku od UNMIK-a, je misija Evropske unije, UNMIK je misija Ujedinjenih nacija. Ujedinjenim nacijama nas štiti kako tako, bar formalno, rezolucija 1244 i štiti nas mogućnost veta od strane Rusije, Kine i eventualno još protivljenje nekih zemalja. Ovde ničega toga nema. Znači, nema Rusije, nema mogućnosti veta i nema rezolucije 1244. To je ono što je najspornije. A naravno ima tu još i nekih drugih stvari.